Vusualo ngibambe ngithatha uma. Imanthathu kwasenkaleni ngiyalani. Lithuba FSRA. Lokala so FSRA. Malunga yomthetho. FSRA ihola lo Red Mosla. FSRA umsebenzi. Asithathe ke i-Central Bank. Central Bank. Central Bank. Okay, my babe, sinayivukela lalela Facebook page la indaba yakho ivuleke. Indaba yakho ivuleke masinyane. Kodwa ngisuka lapha mina ngiyabe umntana wakho umuntu. Ngiyafika kubuka umbuto. Sanibonani. Lolunga. Sinulula impendulo. Nathi impendulo. Sanibonani. Central Bank leminye imisebenzi esiyelawo sakha imali siregister emabhange fani ivume yokusebenza. Kodwa asigcini lapho kuphela sifanele ukusikelawo ukuthi ombuthweni ile ukuthi lawo hambe uyokhala khona nangabe ngiyaqekisa ngalaphakathi statement sakho noma imali nasemahambela yona nayo oboleka imali akasulela khona la so ngapha kusebenza emabhange nangabe khona lapho aphatheka khona so uyasibhalela noma ushayele noma uthi-interest Central Bank ngihamba la sisi utawuqhubeka ngenandlela lokunye ngemalungelo customer. Samurai, logo yana sikwendako noma sekuthago ukuthi office la market contract nelibuka ukuthi emabhange awaphatha njani ma-customer, right? So sikhipha-ke lapho imithetho lefaka ekhathi emalungelo enu kanye nama-responsibilities now. So le team lekhona ithi fair and responsible AI for consumers. I-AI ifaka ekhathi ke ema-ATM angithi uyahamba uyasebenzisa i-ATM lilungelo lakho lapho na usebenzisa i-ATM ukuthi you must be safe angithi kuna security ngiyabekisa but ngaphandle kwaloko na usebenzisa i-ATM bathi kuba netifo letibhaliwe letithi ungakhombisi umuntu ipin yakho angithi wena sure ukuthi na uphuma i-ATM uthatha card lilungelo lakho ukuthi ukwadi lokho right lokho yana ngakhuluma ngako nje kafishane ngokuthi lilungelo lakho ukuthi information yakho lesebhange ibe confidential right but kuloko nawe une responsibility ukuthi i-information yakho uyende uyifihle ngiyabhekisa angithi unganike umuntu ipin yakho noma somnikile ke fala indlela ukuthi uvalele ikhadi lakho angithi naloko siyakuthola lamanye amabhange atantshela ukuthi nakushisa ikhadi lakho balebile ulivala kanjani angithi ku-app noma banking online banking siyafundisana njengaloko so kunalawo malungelo kanye noma responsibilities enu kubeniseke ukuthi anti ku-online so ikhadi lahlekile sekunemuvu sathephile ngekhadi lakho bika kokuthi imali yami sekunemuvu lasathephe accounts angangeni mina accounts so lethi ibhange lakho litokhona kuthola indlela yokulikuside siyabonga Sebakolo DJ lanza umuntu emalini kuphuma ka DJ lanza emalini lokho emalini yakho biya la faka mala sana thatha la imali Ngamazi represented okay kuzela uvile mosi kalela kama imkono nemazele yabuka kwa uvile kama sio uswawoke lo sisi kuna kuza kuma la baswawoke next yeah next bwana ngiyitsa nayenze lo ndaba kama balata ukuthi bafike torope mbamakaza ntonto kadibanye kama sio uswawoke fondoche uyaphisa kamile maganu yowe yes ayaphiswa fondoche urekhala ngaphisi siyathi oh malini 28 350 tell buviwa ngubani ukuthi emlungeni uyakuthanda wona uyabona ukuthi kubesumile viwa gogo bathi viwa ngeke basekulungeni unematebo bo okay uyimgomo nemazela mos tshela mina umbuke emehlweni ungesabi umbuka emehleka kasasukile umele kuthini i-FSRA emehlo angasikekile next don't want to party okay don't vila ngesimanga siwakopi ebikuthwe emhleni la
Okay, imfowethu ma-USB wena Le nto lethi-ke ke nginike dam lethi. Lelela, Awukahleni bo, ngeke bo. azobuke awubuke bini. Into lethi phambi Ungavelani, sokumilile yini? labantu basefoni oje Hamba semalini, uready. Usevilane uready, bamthume phepha, ukwenza le mali. Bathi mizile sinamhla badlayo nangelanga. Lalela-ke, tshela mina ukuthi le nto leyami le Central Bank kumele kuthini? Simak. angisimaki Ngiyatibona njani bana sitheni? ngiyatibona angisimaki kwayena Nathi lobhaliwe la. Doma, kuze nemuntu kwalo kungekho la. Lo munye ufake imali la. buya kimi Ufuna le mali. Hawu, sokuze kuya sawula. mani ngeke lesisawulabela Okay. lo bhuti nalo sisi lokhulumela abesuka kubo Una vile upinde baba nyazo vile ndio kusura. Yesu Kristo. Hai, noma wena, buya lo watu wale buya la. lelo silwane ngibipha mlethathu lwesithatha ngifune manje uyalithatha Okay, bakiswa wewe. Lo bhuti nalo sisi labasuka la. Lalela mina. Buke mbili phela nyaka. Lo bhuti nalo sisi labasuka la. Basuka kuphi? Perfect. Now that we meet now. Okay. Labasuka la. Abanye basuka lapha labasuka. manje uphendule Central Bank nasibuke ngalapha ngifuna ukunika iwonde ya Central Bank awuthi into enkulu Makubalisa isibheke. nangi mama Hayi ngachela makakho nje umuntu. manje uphendule kahle silwane ungamlo Uthi lekiyonda ke mama uyayibona njani? Ayibona njani? Ngakikhiya kanani lokho. Siyasta lapha sesitini ekhaya. Uyayicontrol. Uthi ngiyayidlala. Me. Thatha phela nawe sokuthi wena kanti thatha la. Nike make lo, nika make. Wena simalini. Sikhuluma la ngithi. Asole ngihlo ukuthi sinzani. lo kwanyana Inhloko ithezela phela. Kanjalo ucinzetela imehlo. Kufuka ke thole nike yekela phela. Ucinzetela ke buka mina. Njalo ngicimetile uyangibona. Sami ngona ucinzetela. Lo ucinzetela. Inhloko yini phela. So, ucinzetela. Asante mali semali Hapo yake kama sisi. Asante ma. Ucinzetela neso. Sasa sema nini? Kama sisi. Kama ulitoa. Ucinzetela neso. Ngubani manje ushaya kahle lesibongo wathi sinemandla. Shanje kahle lesibongo ngiyasiba sinemandla. Soza ke thumba la. Sibongo sisho kahle wapha. phakaphakamisa la kumike DJ Kwa ngakuva la. Nasibongo lesi atisithe dlala ibongo lethu. Awusiphizani shanje fekugcinele. Sandile wablahleki. Le ngiyabona lo nini noma ngishaka nje. Sandile mlahleki.